بسم الله الرحمن الرحيم درس سابو جينا بون اندر ندو دفتر متن الدين يلا حولني صواب كرمكم ماكي وارسل الله النبي جميع الرسل دندانغال نلابا بن مبشرين كو ويلتنير بغم دين ببنات الجنة ومنذرين هل بنيربه yimɓe ɓe heefera ɓennatal yiite waddalilu dalilun qawluhu ta'ala ko konngol allahu towɗo on rusulan nelaaɓe ɓen mubashirina ko weltinirɓe o mondirina holɓinirɓe li allah yakuna linnasi fii wata laatana yimɓe ɓen ala llahi e hoore allah hujjatun hujja بعد الرسل باو نلابة سورة النساء وأولهم أرنو نلابة نوح كو النبي نوح عليه السلام أموني إدومو بن كيسا وآخرهم سكتر نلابة محمد كو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أونلاد محمد خاتم النبيين كان كون تيم مود النباب والدليل دليل كتندني كون على إهور أن أولهم وند أرنا مبه نوح كان نبي نوح قوله كونغول الله تعالى تودون كتندني وند كان نبي نوح أتان لده Allah dalno ɗon innano menen awhayna ilayka min wahayni faade e ma am muhammad kama awhayna wono men wahaynirno ila nuhin faade annabi nuhu wannabiyina e ɓen annabaɓe arɓe min ba'dihi ɓaawo makko ɓaawo nde o fi karmo komin maaji kadi wa kullu ummatin kala mofte ba'atha Allahu alla neli ilayhim faade e maɓɓe rasulan nelaɗo min nuhin ila annabi nuhu ila muhammadin ha hewti faade e muhammad ɗum ko nelaɗo men ya'muruhum oɗo nelaɗo hino yamira yimɓe ɓen bi ibadati llahi rewugol allah wahdahu hara noon ko kanko tu وينهاهم أودون لا دين حتى ينبدن عن عبادة غير رجل الطاغوت بيني بيوتني بشريعة والدليل قتين لكم قوله تعالى يقول الله تودون الذي ولقد قتلت قمدي بعثنا من نبي في كل أمتي إكلا مفتي إكلا نقول إكلا زمان min neli rasulan nelaɗo on hino wi'aɓe ani ibudullaha rewe kanko allah tun wagitane bu tawuta woɗɗita ɗon beynayɗi ɗi haray ɗo laaɓi pos wonde kala mofte e kala jaman allah neli e maɓɓe nelaɗo ɗum noon ko hon min ɓelirra ko piiji ɗiɗi ko rewugol allah tun woɗɗito sana mum yonata rewugol allah tun on tigi woɗɗitaaki sana mum yonata woɗɗitago sana mum on tigi rewaale allah koni ko la ilaha illallah ko woɗɗitagol ɗiɗa fof rewa allah tun yalla hawrindin e sawaba ko ɗo wonde darade e yiltude ɓanginon no faamirɗen noon yalla hawrinde sawaba on anndi en jangi ɓaawo ɗo wonde kala on fennuɗo immitagol ɓaawo mayde haray ko o heefirɗuɗo sabu ko o fenni kon darngal ɓa nde tawno gomɗingol darngal ngal gomɗingol immitagol ɓaawo mayde hasibe jonnite golle mum ɗen siko moƴƴi ko moƴƴi siko boni ko boni ɗum ɗon ko tugalal jooɓal e nder tugale imanu ɗen
iɗen anndi so tugalal goɗɗum manki hare mardi joni noon karama ko men ɓe yewti en ɗo hikma ko allahu subahanahu wa taala neliri ɓeeɗo nelaaɓe karama komin maaki wa arsalallahu allahu on neli jami ar rusuli denndaangal nelaaɓe ɓen fof e annaba mum ɓen fof mubashirina wa mundirina mubashirina ko wiyete bashir ko humputugol goɗɗo moƴƴere wiyete bashir bimana ko humpitirgol gomɗinɓe ɓen ɓe golli golle moƴƴe hawrodirɗe ko nelaaɗo addi kon baltode e kala annabajo e mofte mum ɗen e kala annabajo ko addani ko mofte makko ɗen bimana fewno annabi Musa gomɗinnoɓe annabi Musa ɓen ɓe rewi Allah no annabi Musa rewri noon ko ɓen faanda ɗon gollugol golle moƴƴe ɗen ɗon mofte fewno annabi Isa adanelaaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nereede gomɗinnoɓe ɓen annabi Isa ɓe rewi Allah no annabi Isa rewri noon ɗen ɗon kadi wonno gomɗinɓe ɓen ɓe golli golle moƴƴe fewde annabi Isa amma ila ñalaano nde nelaaɗo men Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o nelaa haande darngal ngal dari alaa ka goɗɗo goo rewra alaa diina ga goɗɗo rewra Allah heɓa baraji si wona o jokka nelaaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ila ɗon annduɗen wonde ko kontete gomɗinɗo e ɗeɗo mofte ko gomɗinɗo Allah o gomɗini nelaaɗo makko on Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o rewiri Allah nelaaɗo o rewri noon tawa kadi mo laɓɓini Allah gollal ngal ko ɗum wiyete golle moƴƴe joni noon ɓe holli en ɗo Allah neliri nelaaɓe ɓen weltinirɓe gomɗinɓe ɓen naatal aljanna hulɓinirɓe heeferaaɓe ɓen naatal yiite yoɓe hulu yoɓe rento woto ɓe duumo e konko ɓune muɗum haa ɓe maayiɓe mum ɓe yaha jahannama ɓe hulɓina woɓɓe goo huli artuɓe gomɗinal woɓɓe goo wonti nder ton ɗum noon karama komin dallinori aya wonɗo ka nder simmore nisa'i karama komin maaki wat dalilu qawluhu ta'ala dalilu on ko konngol towɗo on rusulan e nder aya mo Allah subahanahu wa taala janti e muɗum annabaɓe ɗuuɗuɓe o wi ɗon rusulan nelaaɓe ɓen mubashirina ko welfinirɓe wa mundirina hulɓinirɓe ko honɗum addi nelaaɓe ɓen li Allah ɗo ko li Allah yakuna linnasi ko fii wota laatano yimɓe ɓen ala Allah e hoore Allah hujjatun hujja ba'da rusuli ɓaawo nelaaɓe ɓen wota yimɓe ɓen wi'oy ka darngal Allah menen men anndano no weyirteɗa sakko men rewama min anndano hulirteɗa sakko men hulama Allah menen har min annda ɗum tooñi alaka maɗa ɗo hannde wota lettumen komin annda kon ɗum ɗon laato hujja e hoore Allah subahanahu wa ta'ala ñalaande darngal ko ɗum waɗi kanko o yitti on ɗon hujja e hoore makko ñande wo ñande bindi o ɓeyday tabintingol hujja on e hoore nde ɗo tagore nokku ka tawiɗa jooɗi an tumma eɗa jooɗi tumbo yimɓe téléphone mum moƴƴina ko junngo portojo no fiimidema no tindindema so tawiɗa jooɗude wonɗomo jannude on ɗum ɗo kadi ko hujjago ni ko iruki Allah subahanahu wa ta'ala ɗa wawno wiide mimmi ala ko jannammi mi hettota ko joni ɗo a hettota ko ɗum ɗo kadi a hettota ko ɗo kadi na an andi ɗo leer mo fiilatoɗa li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rasul Allah itti hujjan e hoorema hande kadi o hoore makko o ala fus hande kadi ka ngantinoɗa donc Allah ko ɗum neliri nelaaɓe ɓen fii ittugol on ɗon hujja ɗulle o yiwi few nelaaɓe ɓen fof yettini ko ɓuri yetti nelaaɓe ɓen fof ko nelaaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karmo komin maaki wo awwaluhum arno maɓɓe on nuhum ko annabi nuhu alayhi salam ko ɗum karmo komin ɓeeɗo ka woni ko faami wa akhiruhum sakkitoro maɓɓe on muhammadin ko Muhammad
sallllahu alih wa sallam wa huwa ko o woni khatamu nabiyina timmode annaba ɓen wa dalilu ala anna awwalahum ɓeɗo karma ko ɓe holli wo ko woni dalilu wonde aran maɓɓe nuhu ko annabi nuhu qawluhu ta'ala koko allah dalno ɗon innano menen awhayna ilayka min wahayni e maɗa kama awhayna wono min wahaynirno ila nuhin faade annabi nuhu wannabiyina ɓe annabaɓe min ba'dihi arɓe ɓawa makko haray oɗo aya karma komin dallinoriɗo wonde ko ɗo woni dalilu wonde ko annabi nuhu woni ko atta neleede kono haray karma koɓe gono itti ɗum wona si en daari numéro no waɗa ɗon adda ley siɓe maka ɗo wonde oɗo aya tindina e hoore wonde arano on ko annabi nuhu ko woni aya oɗo ko tindini wonde allah todduɗo mawnuɗo o humpiti wonde o wahayni faade e nelaɗo men muhammadu yo allah juuɗo makko sinamo wono wahaynirno faade ɓe annabaɓe arɓe ɓaawo makko kadi wono ibrahima ismaila allah limti ɗen ka aya ɗon e nder on aya kadi tigi allah humpiti ka lannode on ɗon aya ki yeeso on aya aroyowo ɗon wonde no e nelaɗo ɗen ɓe o ƴiccani nelaɗo ka nder qur'an no e maɓɓe kadi ɓe o ƴissanaki nelaɗo eyo gomɗi ari e hadis goo mo ibnu mardiyate filli ƴettude abi darri o wi wo abi darri wino mi wi'uno min ko ayyo nelaɗo allah annabaɓɓen ko ɓe jelo annabaɓɓen ko jelo nelaɗo maaki annabaɓɓen ko guluje temedere e noogay e nayo guluje temedere e noogay e nayo on sayi mi wiɗi kadi yo 124 000 prophètes mi wiɗi kadi nelaɓɓen ko ɓe jelo e nder ɓen annabaɓe nelaɗo maaki ko 313 313 messager amma prophète ko 124 000 messager on ɗum ɗon ko 313 donc mi wi'i abidar toujours o wi'i mi wi'i nelaɗo ko ay nelaɗo allah e joni noon ko hombo laati arano e nelaɓe ɓen ma annabaɓen nelaɗo maaki ko baaba adama alayhi salam ko baaba adama alayhi salam on sa mi wi ene on ko nelaɗo ko annabajo nelaɗo maaki hi allah tagiri baaba adama juuɗe makko ɗen on hadisi ɗon ha ko feƴƴi ɗon haray no tindini wonde annabi nuhu na kanko atta neleede ko atta neleede waɗede annaba nele ko baaba men adama woɓɓe no wiya annabajo ko kan ala toon wiyeteno yandere ko suisse ba siko honno woɓɓe no annabi idrissa kadi ko mama soro annabi nuhu haray ɗum tindini wonde woɓɓe hino ɓaawo annabi nuhu hina noon naatugol e janngugol lurde ko woni hakkunde karma koɓɓen e muɗum ɓaa ronkugol andugol no annaba men ɓen kilasori noon ɗum tampinta en fus ko annabi nuhu atti ka wona kanko atti ko baba adama atti ka ko hombo atti ko idrissa ka ko hombo ɗum tampinta en fus ɗon ko andugol en ko tampinta en ko ronkugol gomɗingol e ngol ɓe fof maɓɓe jumlitama tafsilan ko fawi en ko gomɗingol ɓe fof maɓɓe anda wonde alneliɓe ɓe yottini fewno e mofte maɓɓe amma joni ko waɗɗi en ko gomɗingol nelaɗo men Muhammad sallama rewira Allah no o rewiri noon c'est fini donc haray kanama ko maki wa kullu ummatin kala mofte ba'atha Allahu ilayhim Allah ne li faade e maɓɓe rasulan nelaɗo min nuhin ila Muhammad ko noon le woniri ila e annabi nuh ha hewtunilaɗo men Muhammad baltor ila e baba adama awa ha hewtunilaɗo men Muhammad Allah ne li e maɓɓe nelaɗo kala yimɓe ɓen ka woni Allah innine nelaɗo ɗon ya'muruhum Allah hino yamiraɓe bi ibadatillahi amin ya'muruhum nelaɗo on hino yamiraɓe bi ibadatillahi rewgol Allah wahdahu kanko tu tawhidi on wa yanhahum oɗo annabajo nelaɗo himo haɗa
yimɓe ɗen an ibadati taghut ngay e rewgol kokoyete taghut. Ibnu Qayyim jawziɓe ɓanginana e yeeso ga konko wiyete taghut bewinayɗi ɗin yawtina goɗɗo keerol. wa dalilu qawli ta'ala ko timmini ɗum konko ko Allah daalno ɗon ka simmore nahali aya 36 Allah daali wala gadi gomɗi ba'atna ko tabiti men neli fi kulli ummatin e kala mofte men neli rasulan nelaɗo e kala quartier e kala nokkure joni hay téléphone ji ɗin Allah nelay ani ibudullaha i téléphone ji no haalana on wonde rewe Allah internet ji ɗin fof a ñoƴƴuɗa o ko wiyen no ay ɓe yaltinanta toon ani ibudullah wagitani bo taxuta woɗɗita toon ɗi bewinayi ɗi pottite sanamu pottite kala ko yawtinta on e keerol Allah ngol haray ɓaawo ko hikki yani darsu noogaya bo on holla en en janngay ɗo inchallah ko wonno wiyete taxut karama koɓe men ɓen ɓanginanayi ɗum ɗon haa laaɓa pos anne koyte kon taxut ɗo jooni min ko ɓerkum ɗo mi faami hella ɗo yalla ɓeydan en fof faamu si en faami ɓeydana en kadi hoolaare ko faamuɗen kon ɓaawɗum newinana en gollitiren ko jannguɗen kon wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah yilta ɗon wowiri noonon jooni naɓiɗen nayi bisimillah rahmani rahim wa arsala allahu allah on neli jamia rusuli dendagal nelaɓe ɓen mubashirina weltinirɓe wa mundirina holɓinirɓe wa dalilu dalil on qawluhu ta'ala konngol Allah tewɗo on rusulan nelaɓe ɓen mubashirina ko weltinirɓe wa mundirina holɓinirɓe li alla yakuna linnasi fi wata laatana yimɓe ɓen ala llahi e hoore Allah hujjatun hujja preuve ba'da rusuli ɓaawo nelaaɓe ɓen wa awwaluhum arano maɓɓe on nuhun ko annabi nuhu alayhi woni e dow makko assalamu kisal wa akhiruhum sakkitoro maɓɓe on muhammadun ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla juule makko ɓesnam wa huwa o kanko nelaaɗo woni hatamun nabiyina timmode annabaɓe ko alda e lurral wo wa dalilu ala e hoore anna awwalahum wonde arno maɓɓe on no on ko annabi no qawluhu ta'ala ko konngol Allah towuɗo on inna no menen awhayna min wahayni ilayka faade e maɗa kama awhayna wono min wahinirno ila nuhin faade e annabi nuhu wannabiyina e annabaɓe ɓen min ba'dihi ɓaawo makko wa kullu ummatin kala mofte ba'atha allahu ilayhim Allah neli faade e maɓɓe rasulan nelaaɗo min nuhin ila annabi nuhu ila muhammadin ha hewti muhammad ya'muruhum himo yamiraɓe bi ibadatillahi rewgol Allah wahdahu kanko tum wa yanhahum himo haɗaɓe an ibadati taghuti ngay e rewgol sanamo wa dalilu on qawluhu ta'ala konngol Allah towɗo on wala qad gomɗi ba'athna men neli fi kulli ummatin e kala mofte rasulan nelaaɗo
an ibudullaha rewe allah